Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siri katarakatan rasyukur kamarajata laur sesara jangan nafang Allah ta'ala ini salawan niya mapassalam suku laur yang melabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencaji akacuera madiceng akacuera melebi aur sinin alang. Alhamdulillah, dalam video kali ini yang akan kita bahas adalah energi istighfar. Apa yang dikandung oleh kalimat istighfar dan apa keistimewaan yang dimiliki oleh kalimat istighfar. Diriwayatkan oleh Al-Qurtubi bahwasanya engkau waktu Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh sekelompok orang. Engkau tahu jokai untuk makutana. Aganan aku tanang. Fakutana yang pertama yang makadai. Magiro iya aki kampukku na tuji dikka. Diga gabosi marakku mana tanah-tanang ikan karena makka mati-matinya tanah-tanang ini. Agana sang gurta Imam Hasan Al-Basri. Makadai famigai baca kalimat astagfirullahaladzim. Maju yang kedua makada iya megalada masalahku, megalada indraku, gangkan na pusik kak megani masalahku, megatona indraku na di nelo lepe. Makadai famegai baca kalimat astagfirullah. Kemudian orang yang ketiga makadai iya metani puraku botting. Niki magi na degaga keturunakku, magi na degaga anakku, sakkarufa ni huruf ego. Neka dekmu fagaga bijakku. Fapi balin nama kali perbanyak baca astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Telu fakutana siddim jawabannya yang itu perbanyak istighfar. Jadi agak nakira na jancingki fama ta'ala narik ongka kitu lipo di kalimat astagfirullahaladzim. Yang pertama, nafas suki fo dari masalah dan niya fapi susah. Jadi napa nih narik komelo ki? Nafas fama ta'ala nafas suki fo dari masalah tak fama gini baca astagfirullah. Tigi kimun astagfirullahalazim. Nah kedua yang kata makada. Biasa makada ya tasi sabuje ubaca astagfirullah. Lantas sesuai tapi mapaku matui mega matui masalahku. Pakasing yolo magamu acara tak baca kalimat astagfirullahalazim. Ajak kamana ibaca ya kalimat elai matui pikirat tak. Ibaca nih kalimat elai matui pikiriki. Gangkana dina khusyuk. Bahkan salah satu alasan dek ni tarima fariludana sediru katuna sabab magi amegangan na dosa dilalan na watak kaleta. Jadi narik ko engkau makisi mata puade kalimat astagfirullahalazim sebagai penggugur dosa sarek ko mengiwat ditoi nafas suki fong ta'ala boleh di masalah. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua narik ko simat angka ki baca kalimat astagfirullahalazim nawireki fong ta'ala asan nangati. Nawireki fong ta'ala asa ginangati. Magi na to nagi na farallu ifum na yero asan nangati asa ginangati nasabak mega tahu may gawaran paranna na kadek na masan nangatin na. Mega waran paranna na kadek na masagina papina din na. Iyan ay masu eh. Jadi yero riyalau rifong Allah ta'ala mamuari na famigay waran parata na fasagina nya toki papina ditta na wire toki riyasan asan nangati. Nasabak iya tuh asan nangangnya akimi pakitan na to. Mega warang parata manyama kina setau ya kimi fakita. Nule kapang yero mega otona, mega motorona, mega bolana, mega motona pikiri ke ulang agan na pajakna. Pajakna otona tau bensin na otona. Jadi malah sama tau na. Idi mi fakita tak mimi temanyamang nekarilalan na atin na alena mandari tamatu. Jadi jancina fang latali yang kedua, nawereki asan nangangati. Kemudian yang ketiga, jancina fang Allah ta'ala narik mata engka ki baca kalimat astagfirullahalazim iya naritu. Nawereki fapidalle tenrisan nasanna. Kalau memberikan rezeki yang tak terduga, maka dai andre guruta narik mata petikeng yonange. Werik kadai. Aga na fuada maka dai sedangkan lagi anu tenrisan nasanna.
melok na werekki fong Allah taala apalagi narekko ita jam memen nih nah katosi narekko tau dek na mata runtuk iya ada maka datosi werek kadanna alena sedangkan lagi anu itajong belum tentu angka apalagi narekko anu tendre sanna jadi silaingan ifahanna tau matappe si badau tau dek na matappe jadi nari makona nor pada ifahan itu maka da iro kalimat astagfirullah sininna masalah tak engker lebok na yelino narekko engka masalah tak wadding salasai persoalat tak narekko engka baca kalimat astagfirullahalazim jadi fakasing itu penyebutan astagfirullahalazim narekko ma ifu ade mapakro berarti idi melo dampal lori fong Allah taala engka to ma biasa to puade maka da astagfirullahul azim narekko mapakroi fa batuanna idi tusuri fong Allah taala melo dampal lori idi nanti kesalahan fong Allah taala idi memang kesalahan telur fong Allah taala jadi yang pertama maka dan narekku ibaca astagfirullah na werekki fong Allah taala na fabelayak nafasuki fula di masalata kemudian yang kedua na werekki riasangnya asan nangangati mega tahu mega orang parana ni kadik gaga asan nangangatinna narekku ifun naiwi asan nangangati insyaallah maka sing ya tutungal lino tak manyahamang ifapina dita kemudian yang terakhir na werekki fapidal itan risana sana jadi mungkin sampai di sini. Omongari fong Allah taala nafak barakah. Salam akhirnya kepada salama. Allahumma fiqil aqwami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.